Bepana atau dulu dega palasai. Andre-andrena dega palasai. Selain karena memang steril dan juga memang karena doa. Jadi makanja manang sininna pokokna idi to mani makokoe yang nggak biasa nih. Tapi angka bahayana. Iya kolese icek de pahana tae wai bahaya. Iya na tu ampai ya ko tau pandrita pajokai madeceng tapi iya na sandrot tamaiwi maka solang. Iya na tu namanya ka soko patan rupa na pake mak dakwa na runtu isandro na pak bantu turuae. Itu negara. Masalah itu? Masalah nih. Dupai na pake masam pajang. Iya tu dupai pak de pagaga sandro komanya nang kami mana tu dupai. Waktu namo pa nabita ang katau mate na suro na bita mampatu dupa supaya iya rumpun na dupai de na metan de bauna de na pada ko parfum iya tu parfum eta de bauna dan bisa ditekan iya ko dupa de na metan de bauna tatta itu 5 wangi dan itu bergelombang magi na wanginna sitonganna harumannya yang dibutuhkan pak makade na bita iya tu malaikae na poji agaga mawangi tannya rumpunna apa ya kene rumpun apa aja na dupa tapat tu motor pixer mana tapa jalan ngoke lo na pintu tagasya katal lupan lo ni rumpu